Central Committee along mate Lumbajong a constituency long ex candidate Rajan Timu Fan APSC Central Committee datum tong sokot penalang lifan Teklojong Tom a permanent expel konda so butak penaan rat tum ka chihuri sai dolo lapen ke manghu tum da dolo la so posidak pininili ke than pon mate rar phan larda ka pachini pon kang tung ke lahen lo piposi expel nang koma la bangke ni tum ka duk weda chini nanji la pente pini APSLC a party chot kali political party doan pini Congress atum puno BJP atum puno ba kaprek social organization atum puno jongsi party pen angtan ke claim lo protanti la phan ke anti activities party po party kusipu po jitu party aron kan kusipu po la so po se pini alang le Rajan Timu ake haistame party aron kan ajok la pen party phan ke pa phukji la pusana sai ke claim ajok se pini tong support pen Central Committee ahin pen la lang sir pen se alang le phan expel ponang ko sidame pini APSLC mate jai kathar sar aning ki mission ajok se alang le phan expel det pusitame Teklojong thon man alang le phan apol pilun Teklojong thon man bong se APSLC akam puthot che claim thu kapre gat sai dam de protang te puthot alang le phan ar pu pe thu tamel tum langdam nang kapre ka political party pini Congress BJP atumason te Teklojong thon kali ningkan potro kan se expel pe la bangge tum kaduri ta chini tame pini tum khai longri apharma na kache song apose komane chok chedat pustame laso kache bisal bangke malom so por bangke asat kelang wa phansalang phan Teklojong thon pe pono apor pipon lo dasita nili klarda kalam thike lain lo alang le Rajan Timu ake hai sitame matha nangji je APSLC long ke bang ke methang jungjung ningke matha mate ningke hang ke papleng pen ke papleng pon chomji pura so ke man pen ke leaders ke mani la pen rar phan than ni pini alang le phans dame kar biang long rat Lumbajong arat chot kali kar biang long arat atto ko noras tame pini Rajan Timu brotang le ning je thipi sidame pini la pusona sai nang le ke claim de bang ke ning duk me mele la bang ke nili phans tame alang le nang convince lo ke damtang bangso cheklo tarik red rock ajo korkanthi constituency ke aha waralong horchot taro arong alang le tuma hem pia iga hem puse hoda alang le tum di fulun bajong bedame bang ke bang lo la benda korkanthi benda penili phandan hang hola su ka chingwai along bang ke alang le ba APSLC phang ke pangtang dia sai le ke claim kali de alang le hala so a proposal ke bang ke party ki miseng nanji pusini phang mate nili tuma a thengno nang jai tangka poisa penceng lok party ke kimi ki chari nanji etum election ke chepati nanji la ana cross tame matha na lo na le tum sitame jai kathar leadership mate APSLC along dun na lo ili tum party ki miseng na ko se alang li lam nang paklang tame hola sur bang nili ning duk pilo la ben nili ning ke jangje ta dolo la ben nili ning ke pung ta dolo amasin ni le bang budun lo je APSLC phan thak dak ben party ki mi ke seng ko along bang ke nang convince la ben ni na chi don te la ben ra phan ke pamang phua sai ken na le kusen ni budun lo lasi alang li ke paklang bang la halo jai kathar phan soni paklang la halo jai kathar phan president apupen heknen ji kusalang li paklang lasi nilida ke pudunji bang ke arpu kecepas sun kecepar lu la bang ke thang objection abi athe la bang ke le tumak ke man ke la ka arpu phanjot kali madwa political party lo sdame arpu ke la ke permanent hormon kali la ke jelar boy eta chok sdame ile tumak ke man mate ile tumak party ben je obup se ka prega ki mia party ke sengji baba halo alam ke thenai la so posi la so asai ke claim bang ke mantune ta kar biara tum dia nang ni
lapen APSLC phang aning na je thela bo lo pini lo han cho jor chot chong dak cho ba auto tempo cho ek cho la tum sitame pini APSLC amai dolo protan te alang tum tangka sikai sini balang e bomba pustame nanga cherap tu tang lai huaran phang ile tum kang din so ile ma si dal ile ke pukang tu bang ke pini APSLC apang ke pangtang je phang pu an rat nanga che to du na phi ako APSLC phang panung se kapre ka a political party ba song amang pa thekji pa longke mantune ta labang che don tu nang ne lapen raga tum dala ke mang tu nang ne asong men son si nang tung chingwai pon duma ba ki ir ponang po la son alang lihin benang pangdak dung asong men alang lipak lak de istame party ki mise seng nang ko APSLC mate jai kathar ake jalong ke je plan prelo bon itum party ki mise seng nang ko lapen BJP along tatu nang ne tu istame dang ne likachini abang ki pudam kang tu bang ke lapen likachini du na tengke alang li la so afrang Tuliram Ronghang peda cetong namelo lapen Chief Minister Himanto Biswa Sarma peda cetong namelo alang di tangkata cintil erle lapen alang di phan nilika chini atenge tangkata asa basu nang release erle jong si bangso ning bega chingwai lapen alang di mission jong se success det protang de alang di phan ong dung atangka nang release alang di party ki mi par jab si non nang keli ji MLA election of banke Tuliram Ronghang apha joy ke pen ke pahai ji phana ke rap tu ji phan se alang sai ke kren la bang mi chini pam ka la bang so ke chingwai hut komon ma si doing la so ning be ka ching vai hut bang ke horchok ta ro rong timung hem alang le la rajen timung ai ke hem lo ni da jo 12 bajan olang tu na thon du se alang tum khodak lumba jong pen David Kathar peace Kathar puta dorota David Kathar pen ni tum ke che don je la so che kroi de penalang li long khonsing long hang komane ni dolo ni da men chini we la pente dang ni tum hawar kha dele si pen ke ni ri dolo la pen hala khorsing tiso dolo anpar ke organ si bena doing ma raya sonju te ron dolo dhuni te ron dolo la son si pinan ara che tong dolo bang koi ba ta bang koi along pen lana tu mangke in sirse de lota ni tum leaders ba ni tum da ke ma tha ja bang ko masela party ki mi ke senji palo mangke ni tum David Kathar pe ni tum ba che dong de je party ki mi ke sengke ile tum claim na ne da ke ran phan pa ma ke pa ma ko sai de ta sita ni le bang pen da pulo me thang jung ale phan ke che ma tha pe na pen me thang ning ke hang ke che ba playing ji po men pen ke rat phan pa ma hu na ni la si alang litum pakla 17 constituency arat ke ni tuma phanang support la lo ni tuma long se dolo tu la se 17 constituency arat litum hala so alang litum phan ke kroi bisame lage ke mang pudun si ke kroi alang litum phan ar lo lam se chini dak lo tang de kroi kre jaji la se pini ni li social media theng no pen ke wang nang ko ba ke media through di pen lam ke ni nang ko ba ke la ar lo lam rada tum ta chini se ke me Chini det pe na pinang tum insir pa mekano ta nili kato ye banda chuning rilo rat akemang chun cheti ke bangke arjap thip nei laso somja po punang ke chek rong rat aparman ke klem piji punang ke chek rong a che parja na tum punon ile tum thek ponong bom aporisi hu rita kram sapi kong tero na tum ta che parja thong kong rong pie tum ta che parja lo alang na tum sitame ka che song ke lak je pongrai se alang letum ali mate me thang ka che pareng me bidi claim se alang letum direct tuliram long le dam de pusta me alang letum kapre ka political party mate NGO seng la son da se pini rajanti mung hai stame alang le ka che song ano be po puche parjan lo tanon bangke apichar kan la se non e phanta hontu inur bahani dosra tame a hopet APSLC akemang inglong aso reng ji itu maro na te bechari long lang ji po ke mang thiba tum do hala so ke mang thiba atuma long le rat tum na ar jap tum la bakse ni ka chone ri kan tum nasi ni rajanti mung pe ni personal thang ka chelang sle re aho kha bang ni tum rajanti mung pe ni tum chemepi ni tum
komite along ke to ana tu stame ar jap thip abang phubang phi dola la so pose rat tumta nang che paning ding tu no ili dum dam tap nang ne matha tap nang ne pini tuliram ro ha bang ke nang ke nam jilok se ke tame nang namune ni tu ma phan ke pini rajan timu ma phan ke namuna son komane rita kam sapi phan ke namuna son komane ko rompi phan ke namuna son thor ke ni tu phan ke nang namune jonghele duk jonghele sum stame ni tu ar jap thi la so ka che song pha la hello la se tuliram ro ha phan ni ki jutsim ki bukan tu ba lalo nang li phan Himonto Biswa Sharma nang li phan threatening nang pilo nang li phan pressure nang pilo non nang ke MLA election ke Karbi Anglong long per seat phota nang pahai lap nang ji kali protang te nang li dim nang li seat nang li chilong le lo pusi nang li phan nang ke ther tahai tang te non nang li opportunity lo le tum Karbi Anglong opportunity lo ni tum Karbi Anglong per seat phona pahai ko tang te nang li sidame Article 244A non la MLA election apang ne implement that non la so implementation apang central ka alo dak state pen state government ang tum bill na papas bunoi pua alam pi polo ninja hai deke sit ko nang bahai bek ngi buse pini Himonto Biswa Sharma nang pulo la so join nang li bill le pi mowe kona ne education apang ke permission apang le mune komane hemijang le phan piu ne kopine contract bill piu ne kopine development le mune nangli meeting ani wang munir phan ke nam leaders phan ke nam laihu mass joining laihu kopine dalal ke nam organization doan phan ke nam Karbi Anglong long thekmuchot intellectual phan doan ke nam atangka chepana hok hera seat for MLA asit nang pahai po handbrake non MLA 2026 MLA election prang implementation nang claim pide noi po people of pressurize hai de jong si pressurize lo product de nili tum APSRC asong pen ke nang dun joy po election nang chedang dulu nili tum ga phang na punda ko kai nang chedang dulu jong si nang lila am non che song hai product de la so nang lika che song lo nili tum nang dunji ta non la 2026 MLA election prang Himonto Biswa Sharma that state government bill number pass no article 244A ha central bill papa pono hala dak session lo paning je teno je Karbi Anglong Autonomous Council ke article 244A mate autonomous state implement vek ko bodak se me papa tengo nil tum APSLC pen election ng pati ndel pini central committee tuble nang sedang dumi tamen nili rubising rohan nili hamai no dakalo thane lielong ke claim bang fuchot tamen nili central committee tu aphan nili pressurize je election chepati tu nang nili tuliram roha amison pa success benang ali tu hempek aphan se tu da APSLC dam hang pa theke apor election chepati tu nang lu nili se pressurize ji nang la antem haima tangka ani bang nili lak kuti muni depan ke nam la bang ke ington no la khai ni tum ake man aje ding lui bana kache song hele kaman ke ora porting jire tum apran ke chipina pini hele kaman atum phanta nang li tum ke ngari lok lak se hem pator rui rai lu kopilo nang li tum politics akrial ma ke pipo thek pini halai hu hele ke ora ari so janga tu phan nang tu horenga war sai ma ke songja pi punang je par jan pe non la so nang ke plan abang ke ral tu da pang thek nang po la se nang li tum ral tum ning biri APSLC lo kache song thip atum dola pini non nili son nang tum ka do we rak tum ta nili hem wangote nang chini po nili kwam tong ke sung ke boy pini la so a party lo ke do pen la so kache song long ra kache song pleng nang ji pa join ne pleng bek nang ji pa join ne pini nili tan nili duk duk pilu pini nili hem nili rid away nili preng ar ba tame pini nili ar jap thik jong hele boys tame ne la so ka che song along ar jap thik ji rat nang dun tikki mo rat na ve de ta phi ban jin ne delu ta normal rat nang dun la pon ne ta rat ka jap thik song se ni tame ar jap thik ji tu la so na ke matha nili so ta kha ke matha pini dolang APSLC lo pini rita kram sapi ka julo Kongrong pikat dulu, pini rajan timu kat dulu. Lalu itu mening ki binang ji kali dolang karjap thik
ni kitir tip kache song playing back ni pu asong japi tu lang EPSLC lo lalu ni ram pan ke pachinia lam theke la se lai hu ben ni jipa binang ne la ben non lastly ni ke pukang tu mangke rajen timung hai apha de hui si MP election of phang angtong lamjai sakwa angtong ke hai longwak ke dam jitu separate electoral chuncheti ke longwak ke dam tong ti pula sok ka ji solo pini rajan timung tame angtong phan ke angtong intia sa ho phan asona song karbo party kimi ke seng ki la tangka chu en lo la se la an ke dam hen ten ku pini 26 constituency a leader phan hang lab dipu agriculture holalo hem tingkir klak phaladak kachi pu kachi jok pini rajan timung hai sidame pini angtong phan jong si